Whalawhalahia tuhani he tula do wala tala tutupu ke la te mea whewhinei ke hea tula wanga hau motu. Ko e tau whakawhilianga he whahitaupu e kua mole ni haia i taha tuhi ole mai he tuko ua e tau pule whanua whakamua hali o lau i he mango avasele ki mua he iki whakawhili ko Sarah Reeves. Pe he e ai halaua a tuhi ole ke tau ofi e tau ngahua he whakatuwhono kua kamata e ki leo lau ka kano kua nāka i whai whakatutalaanga ia mo e tau tangata he maanga. Pe he e tuhi ole ke whakamanatuangi ke whakatuwhono e taha whiwhilianga he whakawhilianga lahi he tau uawhi me hongo fulumataha ne pe he ko e tau ngahua osi kua tau se ai ke he whanua ko leo lau kua lata ke whai monuina e maanga. Kai pehea laua koe nā kai whai whakailoanga ia po ke whakatutalaanga e whakatuwhono me maanga. Mana ko whoki e tohi ole nei, ke tuku ki loto he matakau takitaki ki he project nei e tau hukui mai he tau pule whanua whakamua, si pehea mo e whalu hukui mai he maanga. Kua whiwhili ai he iki whakawhili mo e poa ki angi ai ke whakatuwhono ke tau si ai e taha whanoanga ki he maanga ko Avasele, mo e ke whakatutala ai mo e tau tangata he maanga. Pihia whoki ke tūku ai i tau hukui pule whanua mo e tau hukui he maanga ki loto he matakau takitaki ke he project nei. Ko whuakiangi he whakawhilianga e tau mngāho nei a to hoko ke mahina ha Novema he tau nei ka liu ai ke whakatūtala e tohi ole nei. Ko he hai ai ke he motu ke he mngāho nei whaitapu nei e taha matakau mai ia he kautaha Asian Development Bank o mai e lau tōlu ke whleweia mo e ahiahi mai ke whakatuwhono si pihia mai whahi he tau pisinisi ha kua tūta ki atua niwe ke he kautaha ADB nei. Ko niwe koe motu ke ono fulmawalu aki he lalolangi ke matuta ki atu ke he Asian Development Bank mo koe motu ke whango fulmahiva mai he atu motu Asia mo e Pasifika. Koe matakau Asian Development Bank, koe matakau lahi he lalolangi ke he tau whahe tupe a sihake, mo e halau tolo tau ngahua ke langomatai, ke whakahangahanga mitaki e tau momoi tangata he tau atu motu Asia mo e Pasifika. Mo atu ke he tau puhala whuaki tupe langomatai, mo e tau tupe whakakaitalofa ke lata e mo e tau ngahua whakalau lahi he tau motu. Ko eme vewe ko ia e ulu whakatonu he whahe Social Sector and Public Service Management he kautaha nei. Mo ko ia whoki ne takitaki ai e whanonga nei ki niwe. Ko he taha e pisinisi whakawhanokoloa ki he tau whakatanga o Pratt Pacific Agency ne whangahua ai ki Aitken Avenue si hiki ai ki Orurangi Road i Māngele kua whakaosi tuai. Ko pisinisi Pratt Pacific Agency ne tāmata ai e Don mo Kay Pratt he tau tahe a whihiwa siau me walunga fulu. Mo lewa whoki e ngahua laua ko e mōlea e tōlunga fulu e tau. Kau whakalataha ai mo e maukoloa ko Ali's Enterprise ke eke ai mo taha AC ni whakawhanokoloa ke tau whakatonga mai he motu ko New Zealand ki niwe. Ko pisinisi fōu ka mātutaki e tau ngahua nei ko Atlas International. Ko e māma he ahoi nea whine tau se ai he tau takitaki ha Ali's Enterprise e taha whakawhiliweianga, he tau takitaki fōu ha Atlas International, ko Daryl Crook mo Martin Brown, mo e tau maukoloa he motu. Ko whakailoa whoki koe matakawi ne toka ai e Atlas International haia ki Aitken Avenue i Māngele. Ko e tau maukoloa he Commercial Centre i loto a lofi ko tau se e lau tolu e pōtu loto ke ha whangi loa ai e tau whalikoloa lau tolu ke pāi he matahola walu he pō. Ko e whahe tapu ke tolu akia nei he tau sipihia e lau tolu. Pe he e maukoloa ko Julie Tālangi Funaki ko e laili e lau tolu ke whai mana fōu ke lata mo e Commercial Centre. Mo e whai mana ke watu ki ai e tau mga whaoa, he ke whakatau e tau koloa kai aua whakasepe-sepe tu mau ne ke pā e tau whale koloa. Ko mitaki whoki ke lata mo lau tolu tau tangata ni whai watu ke kumi mena kai ke tau whale kai. Pe hea Julie Funaki whakau e lahi a lau tolu ki he puli whanua, ko e whale asi tupe he motu ha ko whakatupe ai lau tolu e tau puhala whakau hoho, mo e tau leo mahofi ke whakawhiawhia aki e tau tangata ka watu ki ai. Kua whakawhou whoki e tau mōli, mo e kua kisia whoki ki he mngāho nei, kua wali whou, mo e tau lanu kehe e Commercial Centre, mo e kua wholufuluala, mo e maali mitaki. Amanaki lahia e tau maukoloa ke tau si tūmau e tau sianga nei, ke late e mo e tau aholonga i mua. Kua tata mai tua e tau mngāho ke whakahoko ai e taha taonanga tufunga niwe, ne whakahingoa ai koe taonga niwe Arts and Culture Festival. Kua amanaki ai ke kamata he aho whalaile koe aho hongo fulmahiva he mahin hāpelila, ke whakausi ai he aho ua fulmalima he mahin hāpelila.
Kua mana ki ai ke longa I tau whakaholoanga whakakisi tu whunga motu, ke la te me whahitapu nei. Lau ia ki ai tau niwe o mai paua ki ke tau motu kehe, ke au loa ai ke tau nanga nei. Ko e Niue Arts and Culture Festival ke hongofulua kia nei he tali he kamata. Pehe mai e ulu whakatonu he aonga pulotu hea tu Pasifika ko Sione Lolesio, ko e toko hongofuluma lima e tohi ole ne kua moua ai ke lata mo e tau whakakoanga MBA. Kua maopopo mo e katoa ai toko hongofuluma taha e tau tohi ole nei mo e whakamanatu atu ki he tau tangata, ke whakamaopopo hamtolo tau tohi ole mo e tātua ai ke ofisa USB ki Paliasi a tō hoko e aholotu he whahitapu ka hau, tō tātua ai ki he motu ko Fisi. Ko e tau whakakoanga MBA nei, kua mana ki ai ke kamata he aho hongofuluma tolu he mahina ha me he tau nei. Ko e tau whaiaonga tō o mai pauaki ke whakako ai ke whaleaonga USB ki Paliasi. Hongofuluma ua e katoa he tau courses kua mana ki ke whakahoko, mo e whakaako ki ai ke moua ai e lau papa pulotu nei ne whakahingoa koe Masters of Business Administration. Tō pā mo e whakausi e tau tohi ole nei he aho tōlungu fulu he mahina nei ha masi. Kua kamata he mahina nei e whakaholoanga pamu manu puaka he whāhinga hoa whanua mo e Fusika. Ko e whakaholoanga nei ke pui e tau manu puaka mai he tau ngangao pikisia ke aua tupu e tau whangangangao pe nei ki he motu. Ko e tau kumikumianga ne tau se ai he tau kua moli, ne ko maua ai e tau moko ne whahingo ai ko e tau text ke he whāhito ke lau he motu. Kua mana ki ai e whāhinga hua ke watu ai mo e pamu e tau pāpuaka ke he tau maanga osi, ke he tau whahitapu e imua. Kua kamata ai e tau seanga nei, ke he maanga ko makefu, mo e tōwhina tuhala toke lau ke lau iai e tau maanga osi. Sipihia ha tau tōla tau wala tala tutupu ke lata e mea whiawhi nei. Kia munui ne pō, nanofoa.